دم باش تماشاvan نجام د نهادا روش لدورê di guhertinên gelek bingehîn de derbas dibe û pêla guhertinan jî her cara da salateke net berjewendiyê gelê xwe de bêguman dihejîne û ber bi nemanê dibe. Mîna şoraşa gencan li Tunis û Misrê ku serencam serokên wan welatan bi neçarî di salat bicîheştin û niha di nava jiyanê de bitinê proprobûna dadgehê li ser wan tawanên ku wan kirine çaverê wan dike. Ew şoraşa ku li deverê çêbûye ku bi bihara erebî tên naskirin û çirîska wê li Tunisê hal bû. Niha hint welatên din jî vegirt. Mîna Yemen, Libya, herwasa welatê Sûriye ku ew bû gelê Kurd ku gelekî zindî li rojhilata navîn ya herî girîng serhildana gelê Sûriyeye. Li Sûriye pêtirî 3 milyon Kurd dijîn û roberê Erdêwan di navbera 20 bû 25,000 kilometrên duca de ye û Kurd li we xwediyê bandorî û rolê karîger bûne hem li dîrokê hem li niha jî û li wî welatê Kurd heya astê serokatiya Sûriye çûne. Li binseya desalata Hezba Be'sa Sûrî ku bi dehan sala li welatî hukm dike Kurd rastî gelek zulm û sitemên dijwar bûne. Mîna bêparkirina wan ji sadetirîn mafê neteweyî û bêparkirina bi 100,000 Kurdên Sûrî ji mafê Regesnamê. Di niha de jî ku ew welate di pêleke guhertinên bingehîn de derbas dibe û roj li difroje rejima wî welatî bi serokatiya Beşar el-Esed şer'iyeta xwe hem li ser astê nêvdewletî û hem li ser astê navxweyî jî ji dest daye û egera nemana wê rejimê hêdî di berastiyek heşar negir. Kurd jî mîna pêkhateyê giringa wî welatî di niha de pêwîst e li ser çi bingeh xwe bi rêkxistin bike gel di çarçûvê tu stratîj û bernamê arasta bike. Pêwîst e tevgera Kurd di niha de xwedî çi awayê xebatê be hem di navxweya welat û hem jî li ser astê derbe. Aliyên Kurdan û kesayetî û rîspiyên Kurdan di niha de li Rojavayê Kurdistanê heya çandê xwedî îrade û dilsozî û hestê berpisaretiyê ne gelo li hember doza gelê xwe û wan çawa xwe bi rêkxistin kiriye û di çi az dane. Ev çendîn pirsêndin dê arasteyê çend mêvanan tên ku niha li stûdyê hazirin. Ji wana Şêx Murad Xeznewî serokê saziya Şêxê Şehîdan bi gotûbêjkirin û lêborîn û nûkirina Olî. Bixêr bêje. Herwiha Hecî Efrînî Rojnamevan. Bixêr bêke Hecî. Salim Sofî endamê Mekteba Siyasiya Hezba Wîfaqa Demokratiya Kurd li Sûriye. Bixêr bê. Herwiha Neş'et Muhammed sekreterê Hezba Wîfaqa Kurdistanî li Sûriye. Bixêr bê. Ahmed Qasim nûnerê tevgera çakisaziya Kurd li Sûriye. Bixêr bê kak Ahmed. Herwiha Mihemed Hemû ronagibîrê Kurd li Sûriye. Tef aliyek bixêr bên. Şêx pirsa me yekê me ji te dest pê dikein. Ev pêşhatên niha bi taybetî li Sûriye hînçad naxin û berhevkarî wekû kesatiyekî diyar yê Kurd li Sûriye û li ser astekî giştî ku gelek mutemerata da gelek konferansê de opozisyona Sûriye hem berhev bûne gel û berhevkarî niha çi ne? Navê Xwedayê Mihrîban û dilovan gelekî ez spasiya we dikim ku ev dilfet ma û înşallah karê we wê serkeftî bê. Gelê Sûrî weka hemû gela bi êşê xwe bi teeda ku li ser hatiye bi zulma ku teheqî wî de hatiye kirin pê hesaya û dixwaze wê teedê li ser xwe hilêne. Belkî nikarîbû destpêkê de ew mubadir bê ew gava ew li ew bavêjê. Lakin xwe ku çav hevalê xwe kir, çav birayê xwe kir, çilo ku Tunis xwe ji nîzamekî xilas kir û Hisnî Mubarak li Misrê ew jî li ber hewayê çû. Milletê Sûrî jî rabû ser linga û serhildana xwe pêk anî. Tebî em îro em li Sûriye dimeyzênin rejîma Be'as rejîmeke gelekî mueqqeda û qurmê wê di erdê de gelekî kûr çûne. Heta ku em karibin va qurma em hilgin divê em karekî bi giştî bi hevra bi destek em bi hevra bişoxilin. Çi em Kurd, çi em Arab yani çi ku tawaif nedî hebin ku birane me dî ji dîn nedî hebin em hemû destek bin hevra heta ku em karibin vê nîzamê henekê bidin erdê. Îro nîzam gelekî ser vê meselê sekinê dixwaze îşgalkê re bike diyarkirin û mesela taîfiya mesela na ku hema hukmê min ne baş e mesela wê herba ehlî wê Sûrî de çêbê û ji xeyrî me nikarin vê herba henekê bisekinin. Em vê ji xelkê re bikine diyarkirin ji cemîhê milletê alemê re û em Kurdê Sûrî, Erebê Sûrî çi seziyê li Sûrî hebin em hemû birane em hemdû hevra
دبي ام شكلك يخش جياني بكن ام حق خو دس خوكن وام نهل كسب كبي نقابه مو برادري متى بله كاي حاجي بيجومن وكروج نمافانا كدن هذا او روشا هات ك روجا في نافا سوريا دا خبر فكرنا تفجير سياسيه كرد لباش لروشاواي كردستان بشيء كي جشتيون شاد نخينا بله سپاس بوه جبو فادر فتي tabi hatta roji îro tevgera siyasî ya Kurd li Sûriye wekû tê xastin îstîfade ya da xizmetî va xwepêşandan û va şoreşa Gul Sûriye hatî darxistin bi şêwekî giştî eger em binirxînin ne giştî wê astî ne giştî wê heddî yani kêm û kurî zor in herçendî civînê tevgera siyasî berdewam in gelek cerab navê tevayî partiyên siyasî Kurd li Sûriye belavûk jî derçûn û bi yek helwêş jî li hember hinek bûyeran dan nîşandan ama di hindirê van rewşê got heye bê mixabin helwêsta tevgera siyasî Kurd li Sûriyê heta rojî îro belav e nel ser heve di demekî got dihat xastin tevgera siyasî Kurd çil hindirî welêt dibe ya li derva welêt hemû bercewandiyên hizbiyên tesk mirov beryal bide yalîkî û ji ber got zemînekî û fursetekî bi zêrînî bi dest me ketiye dibe ser esasî wê zemîn û we fursetê zêrînî bi dest me ketî tevgera siyasî Kurd li gel şareca siyasî li gel cemawar li gel rewşenbîr li gel rojnemavan bi rastî bêkîştana projeyekî hevbeş got bikarbana bi vê pêvajiyê ra bi vê merhelê ra persêvekî negatif persêvekî baş bidana xwepêşandan û bi xwepêşandana ra serkêşî bikirina بله لسر ما برس سالم سفيان دامي مكتبه سياسيه حزب وفاق ديمقراطيه كل سوريا اف غازنده گل اجاره ديتا كرن بشي كي گشتي هيانها تفجر كرد بتايبتي الين سياسيين كرد لسوريا هيانها خدي هلويسه كي گرتينينا هون چخاوي هل سنگينا سپاس دکن بو برنامج و demek ki ha hatiye gu edi sala nuh dora ahzaba namine dora gel millet peşkeşiye şoreş yedik millet peşkeşiye hareka siyasidik وقتين هذا برشة أفصل صلا ملتاي نصل صلا أحزاباي وحركاي بوي غوري وي غرك حركة سياسي هندري سوريده في تيبت حركة سياسية كرد هندري سوريده غوري ويصل صلا نه خو بوغهر غوهرتني شيكه سر صعيدي برنامج خو سر صعيدي سياسة خو سر صعيدي تنظيم خو سر صعيدي علاقات خو سر صعيدي داخوازي ملت بيس أو غوهرتن بشكل حتى أنا غوري في ده سالية عولي سالية نه كو درباز بويا حركة كرد تغوهرتن شينكر مادام كي تغوهرتن شينكر ويش أخي حركة كرد سوريا دي نكار برسفج ملتر بر أفسد صالة ملتر تونس الشوطاندني كي دس بيكر رجيمي كي وكي حسني مبارك بحفتي مليون إخوة يقول ما تقول تف خدمته حسني مبارك بك شكنان رجيم يمن يقبائلي برت النبوني بر نظام بعثة جو شهر عقدا حكم كر السوري ده يدي برهل شان ديش demek ki صال ملتاي بيوست حركة كرد يا حركة سياسية هندري شارع سوري ده صار صعيدي وطني صار صعيدي قومي يرجو هتنشيكه بروي حركة كرد أو جهرتشي نكر حركة كرد دوايمة ونتنتيجة ايدي نخس دستي خدي بروي بقاغت يعني مثال از بي مرو تفاوض كل سر تشتكي حوار كل سر تشتكي يما هجمارة كرد السوري ده صديق 15 حتى 16 حتى حفداي وش اخذت نسبتها تقريبا 4 مليون تشتكي دردك هاجر مرو حسابيا تقدير بك بيوست ام نكبن حواري ده ام تفاوضي بكن تفاوضي السر مطالب ملتي كرد السوري ده نحواري بكن هاجر ما حوار كر ويشاخي ام تنازلات كنت حوارات التنازلات هي لحد
رافضه ام سر تشتكي نقاش دكن بلكي او بيك نيجي لي وقتا قلت مفاوضات هذيك السرقه غتا كرد وشخيت نتائج هذيك حركه كرد نكاري بنا حوار بكرنا نكاري بنا مفاوضات بكرنا مثال از بيجم اقليم كردستان عرب دبي بيتة القبان تقاب هيك كيف شو تشكي ليه ناكب حوارات هذا مفاوضات هذيك تفاوض دكو نتائج هذيك ليش منطقي شيء منطقي قوتي برجو حركاكي هالشقصة خلاف داخلي هذا ليه قوته امي زفرين في سيرفي برسي كاك نشط محمد سكرتير حزب وفاق كردستان لسوريا اف اخفتين تنكرن سر آليين سياسيين كرد لسوريا بتايبتي جالك جران تديت في ليك جدابونه كابو ان منشغبونه كابو دنافا وان بيجو من حركه وفاق جاي كشان حركه بو قالوا اف جدابونه سر اساس بيتر خدمت كرنا خلكي بيتر دارشتنا برنامج هملاين بيتر ارسا كرنا قال برف ارساي كمنطقي بو بدس انينا ما فينانا ان اف منشغبونه سر اساس ده كو نكارن ابا بهفرا بجهنا سياقه مشترك بو برنامج رجيا لاين تايبت بله نهاج بوي او برسيارة و براستي هر ده همو تاریخان دا هر ملت دعوة آزادیه کری لی هر شواز خبات گور هر سر ساله که گور هر دمه که تینه غیراندن شواز نو او شوازن لست سالا بیستان دا شوازن به ملت این بندست به شر چکداری به پیشمرگایاتی شواز رزگار کرنه و شواز خو گشتن آزادیه بود. ده ست سال 21 دا شواز خبات ای گشتن آزادیه و رزگاریه امدنان تغییری که جزری تدهات چه کرنه. یک جوان خو پیشاندان گود روجلات نوین دا گشتی خو دانه دیار کرن مرا دو نتیجه جه در دخی یک هم دزاننه یعنی او فترات هم دبینا شر ساریان حرب البارده تو هیزن معارضه در روجلات نوین دا دست کفتن لهمبری سیستم دستلادار نیلانه آخری شورش آب سر کتی هفتی و نهال ایرانه بود و اوشون دا حتی کتنا رژیم و صدام وضعی که جداتر بود سر کفتنا آزار رزگار کردن ملت عراق بگشتی چه بود یعنی لهن اف ملت روجلات ناوین بگشتی اما که کر جزء کجوی ملتی معارضه اپوزیسیون بگشتی لمصر لتونس ليمن لليبيا لسوريا وهنك ولاتي هن خو بيشاندان تدا تشينا بينن اوبسيون كتا روشكا يعني وقت بين لا حول لها ولا قوه يعني اوبسيون جيش درجاكي قلنا كان الدور بليزي جبرگو طبيعات سيستم الدسلادار این سيستم روجلات ناوين او سيستم شمولي سلطوي ديكتاتوري مجال نداگو معارضه دوري خو بليزي ده همون مجالاتن دا جبر صبر ملت هن بواخو پیشانداننا یعنی یک معادله درکته نگو سیستم دکانی بودا خازی قلب جیبینن و نجگو معارضه بگشتی دکانی بونه تشتی کی جی سیستم به دست خن تغییراتنا چه بکنه جبر ویجی او همون نخاشیه گود همون معارضه و اپسیون روجلات ناوین دا درکتن جی بیچاره بونه بو یعنی ریگل پیشه هاتو بو گرتنه امل سوریه بنرج 5 سال وردان يعني بس روحكي جو برخو بده وبخبته روحكي اويني نجبر ويجي وان شوراشين جو دست بكرنا جوابكي باش بو جبه چارس يعني او بچارهيا اوبسيون او بقواتيا اوبسيون يا معارضه وجوابك بقوات بو ج سيستم ديكتاتور سلطوي شمولي ايجو تعديد كان دا يعني اف شورش ريا خوب بخو فاكر ودس بخبطه بكره بيقول من احمد قاسم انه نري تفجيرات شكسازيه كرت لسوريا دن هذا قال لسربيانا قال لقادانا قال خبي شاندانا سازكه قال اراده ينتي قال لك بهزه لي قال چابت اراسكرن آلين سياسي قال اراسدكن كساتين اكاديميين دلسوزي قال اراسدكن چات كدا خاص كرنا ما فينان قالوا آلين سياسي تجبكو نونري كشوان آلين سياسي لسوريا دن هذا هيا چاند داسه برپسرت يا وراوشدانه سپاس بو و درفته او د روشکا و نازیک دا ام له کوم بونه رنگ بلکی نیوی
رنگ سیاسیان گل سوریا تشکیل دکید ورده براستی هوالا گلک روناهی دا سر تشتن بلکی از لگل هناکا و نلگل تشتن دن رابم دبیجن رژیم کی دکتاتوری نهشتی اپوزیسیون چه ببه و رژیم کی شمالیه و او قول گلکی لسر شاشه تلفزیون ام ببینن او با بارک سر پشتی خود داویجن باور دکم جه ارکی خواه کم دکن اما وک تفگر کردی گلکی لپاش مای تفگر سوجداره تفگر گناهکاره پشتی کتنا یکتی سوفیت لحزار و نحسد و نودی اما دناو تفگر کردی دا گلکی دنگ برز بون بو اگر ام تدگهن ما في كرد د روشك ديمقراسي دا ما في كرد د ناف رژیم کی ديمقراسي دا ته پاراستن د پیشی دا تفگر کردی تفگر ک دموکرات به تفگر ک باوری خو به دموکراسی او قوناغ دنیا گهشت بردری دموکراسی کو د نودی دا دست بکر همو یکتی سوفیت هلوشی او رژیم دکتاتور یک لدو یکی هلوشین به 10 ساله دا یک رژیم دکتاتور لدور بری یکتی سوفیت و روسیه نما اما ایجا ام گازن دکتاتوریت رژیم بعث و سوریا دکن ام دهندری خوادا جوان دکتاتوری تربون دناف گل دا د گفتگوی دا د دیالوگ دا کو ایرو فرسند هاتی پیشی ما و ام رولکی بلیزن ام او رول تنا برای مصالح تشتگو اگر تهری دیالوگ یان هری مفاوضات یا تشکی دبه پل دست دابه حتی ایرو کرد به پل بدرشمه ما في خود خوازه از خوازم به تمام بکم بدرشمه ما في خود خوازه پل دست تنا د پیشی ودا بدهان کسی پاسپور اید قانون دا دست آویتنا ایرو رز دکن ساز دکن دستوره کی بو سوریا کرد حتی ایرو به دستوره کی نفکریه پارتین کردی حتی نه کمیته اک چه نکره بو ساز کرنه دستوره کی لهلا که خود بینن یک پارچه کی اساسی جسوری لهلا که مافی کرد خوازن ادبیم ارککی گلکی مزن لسر پشت تفگری کرد ایرو بری سبات دبی خوب بده هب و یک خلاف نوان در نمینه و به یک دنگ به اگر نبه فرسان داره كاكي محمد حمو كورونا كبيرة كي كرت لسوريا اف روشة هي بتايبتي اداء كار آليين سياسيين كرت لسوريا قالوا ان شاء الله نرخين بو هيا بو حتى في استي هات يدنا هذا بتايبتي كروشة كي قالك نازك هي باشا ميسباسيا وتلفزيونا ودكن حتى انها زبينم تفكر ما بيتل بارتي هي قالك قلسن بقلس لفن او بارتي ماجي من كان حياه وينافي بارتيا بافي جنسل شبل بارتيا كي دزغوي تنبن از باورناكم كان بن بارتي بكن ولو ملتي خو خودي دت كيفن حيانها دفي سلهلدانه دا في دزغي يعني دزغي مي حمو دزغي بي ابولي دزغي هنري سياسي راگیاندن يعني چند بيويست نهاد راگیاندن ما هبه حيانا بارتيا كيما اگر روجدماكاوي رسمي هبه نينه اگر حيانا نفكرينها اگر بفكرينا ونقالي بانا ما يبغوا تناف انسان كرت پرورن دفكرن جهدكن كاركي بكن لينكوانن بس حيانا بارتيا كيما نظام حسابي وان بانزا در باسكلنا نفكرينا نهار رادويا كي دينن شخورا رادويا كي دينن بي دنگ خو بگينن ملت خو نفكرينا تلفزيون كي دينن ولی هزه عربا جه پانزه آزار دو حیانی نهاد و 4 هیونادا 5 تلفزیون اپوزیون دانینه دنگ خود گینن ملتی خواه لی مخوابن ایمه حتانی نها نه نکانن پی نفکرینه حیانها وقتای هرن کنگره کی نکان کنگره کش خورا چه بکن که کشت ورن لسر میزه که بفکرن که امش ملتی خورا چه بکن چه نکن
تاني الكونغرس اسطنبولي انقاذ اسطنبولي جي سحب كرن جي مؤتمر سحب كرن بس بشتي وقت خوارن يبي چون سلسفه وان نان خوارن ويتشاو افي كان بن خدي الملت خوادر كيفن ويتشاو كان قياده ملت خوبكن تاني هيرو هيفياك ما هيد جنج مداد التنسيقيات المدى او شارع دا براستي شارع ما كردي شارع كجلك سياسيه ملت ما ملت كرد ملت كي هستي وان هستي نتوي جلك برزه ملت ما يعني يعني كلتوركي سياسي دا مزنبونه حمو كز كرد پرورن لي مخابن حتاني نقاط تنظيمي كي باشتنا اوان بري بابي وحيانا هاجي دناف تفقر راسل الداني دا كرد جلك دستي وان دريجه شاف كرد مال خارج شي اللي يندر لي اوي حد كز آلية خاراي يعني نا دريا حزب كيرا ياد بن باندورا حزب كيرا بله ام فجرين بوجم شيخ اف وكو ميفاني من داخوياني دان بيسرو بريك ليك ترازانا كدنا بين آليين سياسيين كرد لسوريا حتى راديك وكود بيجن ببرنامجك قالوا بتاچاند باندوريكا خراب هي لسرفان بيلانغو هرتني كل روشال بتايبتي لولاتي سوريا دروز بي لسر تفجيرا كل سر ما فين كردان مخابن افتشتهيا ودوي ام اعترافي بيبكن قالك دربا اختيقو ام دجمني كردا ام دجميرن ان بسوريا وبري عراق بو وتركيا وفارسن لكن ام دجمن كي ديجي هاو مدر قالك دربا مجبيرات كريان ما ندج مرد انه كرد بونجي كرجي دجني خونا اختيقو يعني بهفرا كارناكن اختيقو حلال بدودكن اختيقو حقا جهفدو دزن وطبي دستي دجمنجي تدهيا يعني اختيقو ملتي كرد ببي دستك اختيقو ما في خناس بكي اختيقو جيرا بالشغل وكار بكي دجمن نما كاري حلالي بكي دجمن نما كاري سربشتاوي بهوا كبي جبرولوجي دجمن دائما تشغلي وكارت كي قوفي ملتي هناك جفر بكي دجمن دستيوي دستيها فقطيني شبو كاري تشكي بيوتشكوي ديفي دو يوا بردي هبدو او يشخر الورا تماشى بكي مخابن ايرو لازم ام شياربن ام زانبن ام فهمكن انه حقي ما نايستاندن قو ام دستك بن قو ام بهفر بالشغلن قو ام حق بدنا هبدو نقو ام ظنا قنجي ام بهف بكن كنجي ما ظنا خرابي مجناف خهلان زانب بي وقت يمكن حقيقه كاك حاجي بيجومان كيفن ده هيانها تفجيرين سياسيين كردان شكي وصهبو بيكو بجهنا ده صلاة وانتم محين ده صلاة ابو جالك جرانا كوكي هبون دن هذا شما او هي شما دن هاجدا او رنگ بدان هي براستي اوك يعني برسكي بالكيشه يعني حتى روجي ايرو تفجير السياسي كرد لسوريا بالتافاي تشلو درواي وليد تشلو هندري وليد هيش دسكفتي كي جو بنرخ دسمه دا تونه والسروي دسكفتي صراعك وناكوكيك شي ببي يعني اف برسيارات تم البيش ما همو درد كابي بيش قالوا اف تفجير السياسي او خلاف لسرتشيه فكريه سياسيه ايديولوجيه نا اگر تبي برنامه و بيراوي نافخو يه تفجير السياسي كردو بارتي سياسي كرد لسوريا بمن ويا زيده فرقتنا همو دي تاريكي معين داي يعني الفردا مرفت كان نتيجه كي وها بيجي خلافك فكري وسياسي تما خلافات يقول نفط تفجير السياسي كرد هي لسريك نقطه ام كان حصر بكن وخلافات شخصيه او هشت يك حزب لبينجو حفطه ببي يرو وك كاك محمد جي اشارات بيدا حتى 20 بارتي لدروا هندري وليد وهنك بارتي 4 كسن هنك بارتي 5 كسن هنك بارتي 10 كسن باشه افش بوتشي يعني بيمرو خو برسبك جبوتشي بيجومان في برساتي كاك حاجه زياره سي كاك سالم صوفيان تمام في مساله زي نقطه ثانيه يصحكم دمك دام سفراء اوروبي متانين قامشوا من المكتبه خو ما استضافه كرن وحركه كردي سياسي بارا درونشتون بارا داخفين دربك سفيرات سويدي مع جماعي جوا كو ازجود مين مع جماعي نزل ما تشور بكم قوون دوازده حزبا قول نافي خو نجمرد بيجن نافي وحمكه وكهفه ودلخوازي واهدافي وحمج يكن بس كما ونا يكن قو ام السويد ام دولتك ديمقراطينا ام حفت حزبا يعني يمين هيا يسار هيا وارتاح نافي ده قو ايوه
ون ريال برخو خرات كن اما قال يبار بكن بێگومان ئەمجی دەوێت پرسیارڕاستی کاک سالم سۆفی کێن بۆ هەیە نەوە کەڤن باس پشتی وێ ناوبەرێ جاردن ئەمێ بەهابڕابین